Akisbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahanbada maruiba pau. Lebak sinbe thungna ngasi Bijay Divas palan pangthokle. Manipurdasu Rajya Sarkar na sinduna thauramasi Imphal ki ahanba Manipur Rifles ki banquet hall da pangthokle. Pradhanmantri Narendra Modi amasung Sri Lanka ki Rashtrapati Anurag Kumara Dissanayakena ngasi New Delhi da lebak ani ki marakta lainariba mari ki matangda wari sanagani. Manipur ki sing amasung tamgi singnaba mafamsingda security force na operation amadi area domination ki thabak leptana sathari. Amishung lebak asiki saknai raba tabla maestro Zakir Hussain ngarang America da lekhidre masagi sahi 63 sukre. Lebak sinbe thungna ngasi Bijay Divas palan pangthokli. Manipurdasu Rajya Sarkar na sinduna thauramasi Imphal ki ahanba Manipur Rifles ki banquet hall da pangthokli. Thauramtuda Mukhyamantri Nongthambam Biren Singh amasung Power Mantri Thongam Biswajit Singh saruk yari. Nimit asi Inglising macamapon humputara matugi landa Bharat na Pakistan bo maithiba pikiba bu ningsingduna pangthokpani. Nimit asina lakbada maripa ki damak thawai katkraba lanbi singki mafamda leisu kattuna ikai khomna po utkani. Ngaksil Mantri Rajnath Singna numit asika mari leinana social media da thagatpa warol tahai. Thauna pharaba Bharat ki lanbi singna leba ki tamak kathokkiba amadi laukiba thaudang kaya bu ngasi phawba miyamna ningsingli. Pradhanmantri Narendra Modi amasung Sri Lanka ki Rashtrapati Anurag Kumara Dissanayakena New Delhi da ngasi lebak ani ki marakta leinariba mari ki matangda wari sanagani. Numit humni ki khongchatta Sri Lanka ki Rashtrapati asingarang New Delhi da thungnakibani. Sri Dissanayakena New Delhi da thunglabadam hakpo information amasung broadcasting ki Rajya Mantri L Murugan na taram oki. Sri Dissanayakena Rashtrapati Draupadi Murmu Uparashtrapati Jagdeep Dhankar ga su unagani. Mahangna Bihar ki Bodhgaya da su chatkani handaki khongchat asi Sri Dissanayakena Rashtrapati oiraba matungda chatpa ahanba khongchatni. Manipur ki sing amasung tamgi singna mafam singda security force na operation sathaba amadi area domination ki thabak leptana sathari. Kangpokpi jila ki El Jangnung Pai amadi Freedom Hill da sathakiba operation da 7.62 ki rifle ama 9mm pistol ama single barrel nongmai ama double barrel nongmai ama pompi gun ama hand grenade mari pokhaiba yaba machaksing detonator mari 9mm ki kapayari ba madu amadi atai khujukulai kya phagale. National Highway 2 Imphal Dimapur lambida akanba jekhil thorang kaluinana pot pubagari sahum humputara mari Imphal tamna puthorakre. All Manipur Bodybuilders Association AMBBA amachung Manipur University Students Union na sinduna humpunitoi suba Mr. Manipur lisingani kunmari ngarang Manipur University ki auditorium da pangthokre. Sangdamna ba atude tungan ba sanaroi chani taratarukna tungan ba category singda saruk yatuna pangthoki. Thorumatu da MLA Khungban Tabam Ibomsa AMBBA ki President Editor Social Welfare ki Director Ngangong Utam saruk yaki. Makong mathang taraba sanaroi singda mana mathung yengthokpaga luinana MLA ki makaitagi sili langni basingi mafamda selgi mateng chuppi ki. Bharat Sangbidan semkiba amadi chatnaba hokkiba sei humputara manga pharakpaga mari leinana Sangbidan ki matangda numit nini ki oiba special debate amang ngasidagi Rajya Sabha da horagani. Lok Sabha ki oina debate asi hokkiba irai amasung thangja numita pangthokki. Pradhanmantri Narendra Modi na hayeng Rajya Sabha da khananenaba asiki paukhum piraba yai. Ngachi amasung hayeng pangthokadoriba debate asida Rajya Sabha ki MP khudingmangna saruk yanaba 3-line whip jari kre. Tabiriba pawasi Akasbani Imphal dakini. Lebak asiki saknai raba tabla maestro Zakir Hussain ngarang America da lekhidre masagi sahi 63 sukre. America ki San Francisco da leiba hospital amada mahak blood pressure ga mari leinaba anabana maram oiraga haukiba matam khara asi layengduna lakibani. Zakir Hussain Grammy Award manga phangki. Zakir Hussain da English macama panmar punipan da Padma Shri Award lisingani anida Padma Bhushan lisingani kulhumdoi da Padma Vibhushan na chingba lemjaningai oiraba manapi duna ikai khumnaki. Griha Mantri Amit Shah gi Chhattisgarh khongchatta Jagadalpur da kulai thadoktuna changjaraklaba mawi sing amadi makhoi gi imung manung gi miyoi singa wari sanakre. Kulai thadoktuna changjaraklaba mawi sing amadi Naxalite na sokalaba miyoi singda sarkar na mateng pigani haina Griha Mantri na phungdokhi.
ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯀꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯤꯅꯤ ꯆꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯑꯃꯔ ꯕꯥꯇꯤꯀꯥꯗ ꯅꯛꯁꯜꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯥꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯀꯅꯤ꯫ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯖꯋꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯁꯨ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯁꯚꯥꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯔꯥꯏꯄꯨꯔꯗ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯅꯛꯁꯜ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯋꯤꯁꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯅꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯔꯖꯨꯟ ꯔꯥꯝ ꯃꯦꯘꯋꯥꯜꯅ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯒꯤ 119 ꯁꯨꯕ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗꯃꯦꯟꯠ ꯕꯤꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁ ꯂꯣꯁ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗꯃꯦꯟꯠ ꯕꯤꯜ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯇꯥꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯕꯗ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯌꯥꯠꯂꯦ꯫ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯔꯥष्ट्रपति रामनाथ कोविंदꯅ सभापति ओइबा अवांग थाकी कमिटी अदुना स्टेक होल्डरसिंग राजनीति दलसिंग अमदि अखंग अहिसिंगी मोट लौखिबनी। थौरांग असिगी मखादा मिखल तंकक अनि थोकना पांगथोकनी। अहानबा तंककता लोकसभा अमसुंग राज्य विधानसभा मिखल मतम अमतदा पांगथोकनी। अदुगा पंचायत अमसुंग म्युनिसिपालिटीगी मिखलसिंगना साधारण मिखल पांगथोकिबा नुमित 100 मनुंगदा पांगथोकनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेबाक असिदा लेरिबा राज्यसिंगदा एंटरप्रेन्योरसिंगगिदमक चानबा मफमसिंग खंगदोक्तुना मखोइगी थबक थौरम कया पाइखटबदा खुदोंग चानबा थौरांगसिंग पाइखटबा तंगाई फदे। न्यू दिल्ली तंगरंग पांगथोकिबा चीफ सेक्रेटरी सिंगी मरीसुबा नेशनल कॉन्फ्रेंस वांगांगलेदुना प्रधानमंत्री ने हाई राज्यसिंगना गवर्नमेंट की मवोंग खरा सेमदोक्तुना लेबाक ngakpagi थबक थौरम कयादा प्रजासिंगबु हेना सरुक याहनबा पामी। सरकार ने पाइखलिबा तोंगान तोंगानबा थबक थौरमसिंगी मतांगदा प्रजासिंगबु मयेकसिंगना खंगहनबा तंगाई फदे। मांगना हाई रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म अमसुंग परफॉर्म की प्रिंसिपलदा थबक तौबा संगी। सेकुलर इकोनॉमी की मतांगदा फोंदोक्लदुना प्रधानमंत्री ने हाई गवर्नमेंट प्रोग्राम बो मियामना अचौबा एनर्जी सोर्स अमा ओइना मसक खंगनरक्लिबा सिबु थागतपा फोंदोखी। श्री मोदी ने हाई राज्यसिंगना वायबिलिटी गैप फंडिंग की मतांगदा मुंदा खंगदोक्तुना ई-वेस्ट रिसाइकल तौनब होटनगदबनी। हकसेल की मतांगदा वांगांगदुना प्रधानमंत्री ने हाई फिट इंडिया मूवमेंट की मखादा लेबाक असिना ओबेसिटी की चैथेंग असि हकचिन लौफम थोई। महांगना हाई नादा येक्तना अमसुंग हकचांग फना लेबा हाइबसिना विकसित भारत अमा सेमबदा अचौबा थौदांग लौगनी। हौकिबा तांग 18 दगी हौदुना नुमित हुमनी चुपना पांगथोकिबा कॉन्फ्रेंस अदो ngarang लोइसिनखिबनी। महाराष्ट्र की नौना सेमखिबा बीजेपी न लुसिंगबा महायुति सरकार मंत्री 58 हापचिंदुना सौथोखरे। नागपुर ngarang अनौबा मंत्री 58 अमदि राज्य मंत्री 3 राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ऑफिस पाइबगी वासक लौखी। वासक लौबगी थौरम अदुदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अमसुंग उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अमसुंग अजित पवारसु सरुक याखी। वासक लौखिबा मंत्री सिंह अदुगी मनुंगदा बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट चंद्रशेखर शिवेंद्र सिंह भोसले रितेश रानी अमसुंग एनसीपी की नरहरि जिलवाल अमसुंग हसन मुसाफिर याउरी। दिल्ली दे इसिंग नुक्सित सेंगदबगी फिबम हौजिकसु मखाताना लेरी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मतुंग इना इसिंग नुक्सित सेंगदबगी सांग ngasi ayu pung 8 फावबदा AQI 492 लेखी। भारत वुमेन जूनियर एशिया कप 2023 की चैंपियन ओइरे। ओमान की मस्कट ngarang सानखिबा फाइनल मैचदा भारत ने चाइना बो पेनाल्टी दा पांजल 3-2 थोइकी। हॉकी इंडिया की माइकैदगी माइ पाकलबा भारत टीम की सानरोइसिंगदा लुपा लाख 2 अदुगा सपोर्ट स्टाफ सिंगदना लुपा लाख अममंगी मना पिरगनी हाइना लौथोखरे। अरुबेदा मरुइबा पाउ अमुकना लेबाक सिनबे थुंगना ngasi विजय दिवस पालन पांगथोकली। मणिपुरदसु राज्य सरकार न सिंधुना थौरमसी इम्फाल की अहानबा मणिपुर राइफल्स की पंकेट हॉल पांगथोकली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमसुंग श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा लिसा नायकेना न्यू दिल्ली ngasi लेबाक अनिगी मरक्ता लेनारिबा मरिगी मतंगदा वरी सानगनी। मणिपुर की सिंग अमसुंग तमगी चिंगनबा मफमसिंगदा सिक्योरिटी फोर्स न ऑपरेशन अमदि एरिया डोमिनेशन की थबक लेप्तना चथरी। अमसुंग लेबाक असिगी सकनाइरबा तबला माइस्ट्रो जाकिर हुसैन ngarang अमेरिका दा लेखिद्रे। मसागे चही 63 सुख्रे। पाउलो जरे।